Reka Marica, po kojoj se i zove ova bitka, protiče duž cele današnje Bugarske. Dugačka je 525 kilometara, delom toka je granična reka između Bugarske i Grčke, delom između Grčke i Turske, a uliva se u Egejsko more. Poprište same bitke je okolina grada Ormenija, negdašnjeg Černomena, koji se nalazi na teritoriji današnje Grčke, a u neposrednoj blizini grčko-bugarsko-turske tromeđe, kao i grada Jedrena, ondašnjeg osmanskog sedišta na našem poluostrvu. Zašto je sve ovo bitno? Pa kada se brani neka teritorija, prirodno je da se to čini na njenom obodu, odnosno da se neprijatelj spreči da prodre u unutrašnjost. Da bi bilo jasnije, možda je korisno zapitati se zašto se Kosovska bitka odigrala na Kosovu. Isto zbog toga što je Kosovo bilo obod teritorije koju je kontrolisao Lazar Hrebeljanović i njegovi sizereni. Zašto bi onda u slučaju bitke na Marici srpska vlastela išla gotovo na krajnji istok Trakije, ako to nije bio deo tadašnje srpske države? Kako je sunovrat kasno srednjevekovne Srbije počeo Maričkom bitkom, nameće se zaključak da se ta država prostirala gotovo do Jedrena. Zanimljivo je da su Bugari u Prvom Balkanskom ratu bezuspešno opsedali Jedrene, pa je u pomoć pozvana srpska vojska koja je imala odlučujuću ulogu u zauzeću grada. Tom prilikom je osmanski vojni zapovednik Šukri Paša, predajući trupe, predao i svoju sablju glavnokomandujućem srpske vojske Stepi Stepanoviću. Inače, Stepin štab na Trakijskom ratištu se nalazio baš u okolini pomenutog mesta Černomen, gde se Marička bitka i odigrala. Osmansko carstvo je povratilo Jedrene u Drugom Balkanskom ratu, a Šukri Pašina sablja, uspomena na osvetu za Maricu, se čuva u muzeju u Čačku.